Mwirigiro bwako mulithiria wa Meru TV Jumatatu eku nitite na mbere boya iri tariki 8 mweri wa Disemba mwaka ni 2025 kankwateweni akiri nteto cia Meru TV muthenya unimbita wa Teri Mbabu. Na tukiambiria ndeto cietu ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki na amenerete bonene wari munini rais Rigathi Gachagua nikirakuwa na kwa area Rais William Ruto na munini wawe Professor Kithure Kindiki Gitio arawete nethirite aita Rais Kasongo na munini wawe Soprano arawete miaru no kubairia Gitio akiaire kile kigongo na kia kanisene ya PCA Kibogwa na atarirete tomika atongoria akutia atongoria bangi mwandiki wetu wa nteto Dagara Waiguna no banganitie ripoti Ikere kanisa ya PCA Kibogwa chuka ya Mang'ombe gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki abungite na shirika ba kanisa ino kire kigo gya kiumia giki Njuki akere na ringite mucharicha bunene gwari munini wa rais akirutwa giteni Rigathi Gachagua ikira kugikwagira nthoni mutongoria wa nthiguru Rais William Ruto amwe na munini wake Professor Kithure Kindiki Njuki akigweta Gachagua tanturikana muntu utete mwerekera kiri mugongo au nebo makosa mona rutire mukuru uria thina no ni mukuru ati tumagira kongozi ni makanga no ndona kana kanini gakwere wante tombega tu utiumba gwita president muzima Kasongo weu ule mutongoria ule wale deputy president ndemwe mwite giti gyake na heshima ukina tura makosa make utiumba kurunga baba leo kauga bora deputy president wetu ari na Soprano wewe unenga sauti untu uga bora kaluthira antu ni bora muntu gwitwa deputy president ari na Soprano ka sauti ya kanini wewe ala yenera nene ni atoruthite tuona ukaomboera ka sauti kanini utibati kwitro ule munene na in fact katu agrete heshima tura antu Tharaka Nithi tuko pamoja akamana mashiarite deputy president kagitete atia kama agrete heshima tuko pamoja tuwankwenda kumuna mukuru ule tiganani nake ule no ule muru na ndiko na ngo kaumiro kaina Ruto gakiuria kari Tharaka Nithi gotirera na kugwata mbaru thirikari kinya kirithurano bya mwaka wa 2027 guteye ntukithuku ta kwithirwo ri opposition tamu ya kairi ya president yuriku ukenda gutuka opposition tuika tamu ya mbere tamu ya mbere akienda tamu ya kairi agaguceria kenda wona kura cia kwetu tuika tamu ya aindo ntikwenda tuika opposition turi antu Tharaka Nithi in the next term ya 2027 2030 bauto kuthiria ni advice na nenkanira wenda kulega ulegendo lakini uge Njuki na atwirite na kire manto makonia no katho cheru turoro gutongoria Tharaka Nithi kire cesa cha mwaka wa 2027 Njuki akigwa kagitani gakano ntu konteno ire ni chigo munge bithatu mugongo wa Tharaka na mari baba batiri kuthuganirwe ni timu mugongo wa chuka no ntu tayari banenkerete gwathani igitare mianka 10 tukore antu makumbira riu turo antu machuka tukaruta gitikia gavana ringi na uria untu mukuwa mukaruta gitikia gavana ringi ri kamunenkerete ngaike yani muone gitikia gavana miaka 10 mana mangi makimusabotaga mutioke mwaka wa unuonge wa 13 na 15 muga na mukwenda ringi amau mangi mathiciraga no minguciraga mwinga ukethirwa iri pinya muno taburia bili pinya nyamo itagwa njogu kuthungira karimani ga cindano kuona gitikia gavana ringi chuka mwaka wotu thiete na turana kwa miaka 10 that is the correct advice I can give you du ambiria ni kweuria atiri mauma ange matutethegia tukona giti tamanto Tharaka constituency mana mange matutethegia tukona giti tamanto Mara no le kwao angenengerwa giti na tugetera miaka ingi ta kera tuagona endenu ingi kweria maurongo hiyo ndio ukweli mtupu na maria maromba kanyamuna kio ni mathie mauga Muthomi Njuki ni arabaire riu ati kwenda tunenkera mwana ungi kankwenda gukwira wenda kuthi guta yaku kura diute ende gavana tia machuka iri no tuthiete Magetigo munge gachuka ga Mang'ombe nkiripotera Meru TV rito kambita Ndagara Waiguna
sana mwandiki wetu wa Nteto Ndagara Waiguna na ntubori botu na njira kinyaniro na tuta na mbere na Nteto cietu waziri wa ukaribu ndene na wathani bo matura Kipchumba Murkomen witi ati aciari baba ingini batianirite nguyo ya kurera na kumetira arimo amenyeri bana atumiria na kinya mitandao na uriti kwethire kuri na ngwataniro njia ati ka aciari na anabo. Tunapoteza the current generation because of absence of family mentorship. Absence of family mentorship. I want to implore on you, usipende Mungu tu na moto na encouragement ya kutoka fellowship. Najua saa hizi ukienda hii wiki moja ama siku ngapi, mumewashiwa moto ya imani kabisa. Ukienda nyumbani unachoma watu. Mtoto hata akikonga kikombe hivi unasema shindwe kabisa, kwa sababu umetoka hapo umewekewa imani kali. Lakini kitu ya maana zaidi ni if we as mothers of my generation and the generation below, if we can borrow from the losses of the previous generation, because tuko hapa sisi wa 30s and 40s kwa sababu wa mama wa 60s and 70s took care of us. They put a lot of effort in family values. I want us to kienda nyumbani. Let us ingrain in our children family values. Ijulikane kwa mama Eunice, kwa mama Lois, kwa mama Jane, kwa mama Zipora, kwa mama Sara. Mambo yao inafanywa namna hii. Sometimes kwangu watoto wanafika wanasema, they used to come and tell us, mtupatie simu. Dad, mimi nataka simu. Mimi namwambia hapana, haijafika time ya wewe kushika simu. Anasema lakini so and so ako na simu. Na sisi tuko shule na yeye. Namwambia hiyo ni ya familia yao. Tradition ya kwa Kipchumba, simu haijafika time ya nyinyi kushika simu. And I'm not saying there's anything wrong with simu. In fact, I had to change at some point because the school required them. Now the school, they changed to require them to have a phone, to have a computer, to have all those things. But the thing is that as a family, nyinyi kama wa mama, you must build your family traditions, family faith, family ways. Mtoto wako akikua, they must know kwetu haifai kufanywa namna hii. Kwa sababu kwetu tumeokoka. Na kwetu tunapanga maneno namna hii. Kwetu tunasalimia watu, my children wakienda kusalimia watu wanashika mkono hivi. Watoto wengine wanaambia kwa nini hii mnashika mkono mbili? Wanaambia ni mama yetu ndiye alisema ifanywe namna hii. So you must grow that tradition of every family, because the challenges we are having today, ndio tamalizia. Challenges tuko nayo saa hizi, drugs, alcohol, pornography, mambo ya goons, mambo ya hii tabia zote. And we are growing a generation that are very defiant because wanareiziwa na internet na simu. Wanapata access to information all over the world. So our children are not the way sisi tulimekuwa raised. But if you have that fellowship at home, and I'm not saying ati ukifanya hivyo mtoto atakosea, lakini vile Biblia inasema atakumbuka ile foundation yenye umeweka. Hata kwetu sisi we are not the same. Mimi nimekuwa namna hii, my brothers imeenda namna hii, my sister namna hii, kila mtu ako na challenges yake. Lakini when we meet, when we talk, everybody goes back kusema lakini mama alituambia na baba alituambia tukiwa nyumbani kwa fellowship. Kanisa ilitufunza tukiwa Sunday school. Sisi tunafaa kuwa namna hii. And I really want to encourage wa mama wenye wako hapa. Mkienda nyumbani, and especially of my generation and below, it is time we invest in our children, invest them in family values, in the way of faith, in traditions that can last forever, and ingrain in them faith that can be inherited for generations. That people can say, huyu ni mtoto wa Jane. Sunaona huyu mtoto anakaa kama mtoto wa Jane. Huyu ni mtoto ya hiyo familia ya David.
Simunaona hiyo familia wanakaa namna hii, hiyo ni mtoto wa familia fulani, because ile values umeingrain kwa our children. Na tuta na mbere na ntatosieto na we Gideon Kimathi Mutwiri urori tangwe obisine ya munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki wete ate barabara ya Kanyakine weta mitongo ekirwa lami utongorie nebo Rais William Ruto na munini wa Profesa Kithure Kindiki nkolokin Gideon Kimathi Mutwiri na wete amero kuwatela thirikari ni kuwa bete na mbere na kuona mirandi ya witi na mbere. Mwandiki wetu wa Nteto Jeff Gituma nothuranirite riboti. Akiaria kanisene ya mara ya Catholic Gideon Kimathi Mutwiri na ure witaga ngugi obisine munini wa mutongeria wa mugongo Profesa Kithure Kindiki noritie kariba kaunti ya Meru na mono South Imenti gwetana mbere kugwatira thirikari iji na kuorota barabara ya kuma Kanyakine gweta mitungu na kuga barabara iji kethire kithondekwa ni thirikari iji. Niko pale, MP yuko pale, Deputy President yuko pale. Turenda ku make sure mbure wenge ikinya at least contractor bwana Nkoroi yethira barabara inereku iji nago menyendi ugo ni untu kururende no obisine tukwaraniria na tukereano. Iromba ria Gideon Kimathi nandi ni akariba Meru gwetana mbere kugwatira na kumenyera thirikari ya President William Ruto nikenda mawirane na iroto bikethira bigikinyanira aja county iji. Sahi, we are talking about all these roads and I want to assure you, tukiwa pale, rafiki yenu akiwa pale William Ruto, Professor Kindiki akiwa pale, all these things mnasema njoo yake zitatengenezwa. Lakini tafadhali sikizeni sauti ya viongozi wenu, msisikize hizo sauti zingine zinataka kuwapotosha. William Ruto nonto nande ni nkuthiuruka kila mahali, ibo mbona Marsabit we na DP, ibo mbona Coast, ibo mbona Rift Valley, ndabwira uria ngutara mathabu jau William Ruto 2027 no woke thera icio Kenya ndikirieni na bukenda tuitakire upinza. Bwana Yesu asifiwe. Na inyankarikiria au kwani kuna shinda akoruenda adhukia. Mimi nimesema tu Meru hatuko tayari kwenda kwa upinza. Tulienda kwa upinzani wakati wa Moi na tunajua hakuna kitu tulipata. Bwe bokenda bwe kumi kuma kiri Gideon Kimathi Mutwiri. William Ruto atunenkerete giti kia Deputy President. Uno muchore wetu uria munene in history ya Kenya kuma nthiguru irambi irombo. So itutegeri tuoneka kethira tukaebera mwana wetu tuitagukaria bangi na ndaburomba tafadhali weja bwae wanteto chuchu thikeria ni na gutuku chume na gutukuriku no ntugu tiringe tukethia twina opportunity nene like we have today, and I dare say that aria mwana wenu akurunga makabwira atiri uni ndike Kimathi obishine Deputy President ni mbene fairo yenu ya barabara ya Kanyakine kuita mitungu kutiringi burakinyau inande Deputy President Rojo akejo obishine Nairobi no akethiro ndomba kwithira nditio ukweri fairo hii nyekethira ke number 50 nkareka kurugania u akeja ethire number 1 kana number 2. Kiripotera Meru TV Beta Jeff Wagitumam Hiboya Jeff na tumire ne baurite thirikari kuikiria Italia kanisa na tumire baraba utumiria Nteto cia urongo raba wete atumiria bamwe batena kithomo kia utumirwa ya yaritu kiathone kawikirwa nkathi kwa atumiria 20 barathiriri kithomo kia utumiria kana theology. Mwandiki wetu wa Nteto Mutugio Kiambi no ina riboti. Athinjiri Murungu amwe na antu bari na wiru bwa kwanjiria tunisa aja kaunti ya Meru na Kinyanthi gurune ni barombi gutigana bagwitonyithania na cukuru cia moritani ya theology ni kenda bakamukira umenyo na kithomo gia kuritana shirika ruteto ruria rwagirite atumiria bari bayatu
mono ndene ya Meru na Tigania twelewa kithomo kia Biblia ikia maana sana itaithirira muntu okira utheri kumana okira ageta kwambiria kanisa na ibo no tukinya kanisa ikuru mwatukui ikerwa ni another business na ikwenda kwa kanisa the another business inguwe Murungu na ndikwenda mtu equipped very well mtu aritani na kuna ni rombare yakwa ari antobetu ba Meru na mono Tigania twite Bible school na kibumenya thakia cukuru ya Morero School of Theology BTSP curriculum and Mission Kenya ni gofa kithomo ikega sana kira gigukinyira wewe mutumiria na kenda omba utumiria bila twita sound doctrine without heresy. Iyo ntobo inyeretu anene ni Eliud Njaura ni mutumiria Mission Kenya akiromba thirikari kuthingatira na gukundika gakanda ngoroki kuona Tunisa na Kinyathi njuri bate kuritana mwingi njira ile itiagirite chafuliwa sana majina wale wachungaji kwa sababu ya vile wengine wanafunza maneno ambayo sio yale ya ukweli, si yale ya Biblia, na ndio tunaomba serikali iweze kufuatilia kabisa wale wachungaji wote ambao wanafunza, ambao wanafungua makanisa, waweze kuongoza, waweze kuwaonyesha njia, waweze kufungua kanisa na kwa njia inayofaa na kufunza maneno yale Mwenyezi Mungu mwenyewe anahitaji. Iyo ndo naboe kuruba urito gwitonyithana na mathomo jaja nikenda gutethera gutambia ruteto rwa Murungu kuruba kiona buwe yakabatiumwa ikonzi tukia kuthikira sauti yu nuntu kwa kwethirwa kuma kiambiriria injili ni korona inya tukaelia ntuku makanisa era manene wa mama ibo bawatilite ngui ya Murungu. Kwa hivyo tusikubali kudunishwa na watu, tumenye kuna kintu kira kinene kindene tukire itwe school nikenda tukaomba weta kulita ruteto rwa Murungu na yombe tokirembe ombethi woni mbeto ndemo litwao na ndemo walimu wa thirikari nditana sikuru wa Nairobi Primary School na angwenda kwera ndo bangi atiri kithomo ke sikuru agite kwana kithomo ke ngite kwana lakini kithomo kirato kuona ndene sikuru se theology iki ukumba utwe parda katu ikupokoro ki ya tore arimu twe kwena thirikari no ndo sofa mora ndisi Biblia na banda ujake mbere tunko ujethai I'm not very sharp in the equipped niko mekotho Biblia nga interpret na nga apply na ngona ngobo siara bonu masiara matongi no ndangu kwa kithomo ki kya BTSP. Kiripotera Meru TV kuma gishigo bunge kya North-Imenti Beta Mutugi wa Kiambi. Na Daktari David Nkabu urani Bishop wa ACK na ureti thirikari ya county na thirikari nene kuatanira na kutira kuri na ukaria nteresi ya mutunyi bore arawete ne kwethirite kuri na makareka ya maingi ya wagagia bokaria ntereu ebra mwandiki wetu wa Nteto Mwende wa Laiboni otumenyethia Orira wagagia bwokari bwetete na mbere okujirwa gishigo mbunge kia bore muno wa Mbabwa Ng'ombe riu bishop wa kanisa cia ACK diocese ya Meru Dr. Nkabu na uritie thirikari utiela ni bakuthiria mathina yana nikenda karibakaria na thiri ethirite kwina mathukia ya maingi muno ya kumania na aragai baria bakweja bakayukia ng'ombe cia aturi baguku na bangi bakiuraga antu batina thina noko nitukuromba thirikari ne mushikabu wa diocese ya Meru ninkuromba thirikari muno minister wa interior Kichumba Murkomen agerie kuona muno ukaria bwantu baguku bugwikirwa na njira yumbika na kwa haraka muno mbere tutereda Christmas nikenda antu bakethera beno ukaria bwakungana thirikari ya county nigeretie muno guntukura kureta wakandebe na guntukunge wikia security no na no ntuito menyangoge ya security muno ne ya Kichumba Murkomen kana thirikari ya Kenya eguru nitukuromba bagerie gutethereria county igi na bagerie gutethereria ngabana uro gwatete nguge ya security na inya muno kumwekera inya na kumwa vifaa vya kung'ana nikenda Meru county iketha ina security ya kung'ana akiaria yakonie kiangazi kira kirumirite akari nontubo kuonania kombura kure ya kwana riu Nkabu na uritie thirikari utonyela kiri ntubo notiela akari bate kumbwa ni mpara onania untuko
mbura nä karä yake kunyia nä mbiyä rä mwe mä rå nä ragwa itä na thä na ya irio na rä mwe tå gekä rwo akä nthä gå rå iria ntongu må no lakini nä nkwenda kå gweta na kuga å njå area imwe cia gå kå cia mä rå nä area ciethaä cinyä rä kä te må no kä mantå ja riåa jana ndä nä tå kuona arä mi nä barandä te no dalili ä rä rä ku nä kuonania imera nä binyä rä kä te nä tå kå ria thirikari yumbe gå tegera nthä gå rå ä ngä kuntu kura kuinyirikite ni riua Nkabo aritie yakire mambura ya kunenkera kanisa ya ACK mutunyirietwa of the faith we have in Christ, we consecrate the whole of this building to the Almighty God. It shall be called ACK, St. John's Mutunyi Church, in the name of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Kiripotera Meru TV kumabore mbeta wa mwende walaiboni. Na riboti ya mwendo laiboni ni etukira katanta kirinte tosieto muthenya yolwere ithera wina kaita kakea mbeta wa Tirimbabu.